Turang rasenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus beraturah keriahan ras kemalaman ate ibas perjumpaan ta ia cara tepalam pusuh silit ibas kanal YouTube YKB GKI TV. Sope dengan kita bagi kata di bata. Mari kita artoto mindo penampat arah di bata nari. Artoto kita. Nggo kami sikap ngalukan katandu o Bapa. Ngeranalah kaman kami. Gelah yang ka kami kaikin pratenduman kami. Gelah kami tetap terpasu-pasu arah kata si isuan kenduman kami. Ibas gelar Kristus ras kesah si badia. Reh kami ngadap man bandu. Amin. Turang rasenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus. Renungan enda ibuat arah buku renungan wasiat si judul kuasa di bata sinjagai ras engkawali. Si tertulis ibas kitab Mazmur 130 siwah ayat 1-6 ja ayat 10 telu 10 walu. Janah kata di bata siman ogenta ema ibat ayat 5 nina bagenda. Iklawatindu aku alu kuasandu, ikawalindu aku. Turang rasenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus tulan ema bagin kulanta si paling megegah singgoi berikan di bataman banta manusia. Tulan ema singasup erbanca tedis dagingta alupagu. Tulan ema si jadi rangka dagingta. Tulan bastakal ras tenten jadi alat pelindung organ si penting ibas dagingta. Umpamana otak, jantung, paru-paru ras sidibana. Gelah banci ijagai kesehatan dagingta. Di bata alu mahuli enggo nepa daging kulanta enda. Dit bagin bas kulanta enda sila megegeh ras elastis. Tapi lit kang bagin si megegeh si erguna jagai ras jadi pelindung man bagin sila megegeh. Turang rasenina si iklengi Tuhan Yesus Kristus. Raja Daud gejapkan ras ngenanami kuasa di bata sebagai kuasa si erbanca ia tetap ngeluh. Kuasa si jagai ia ras si engkawali kegeluhanna. Perukuran Raja Daud enda labu seri ras biak manusia si mengandalkan kekuasaan. Manusia si mengandalkan kekuasaan biasana mementingkan dirina jine ras labu diatena kalak si deban. Manusia ngasup nakiti kalak si deban alu make kuasa siliti bas ia. Tapi sebaliknya kuasa di bata darat ibas dirina guna perdiateikan ras jaga kegeluhan manusia. Manusia ras kerina tinepana iklengi di bata. Turang rasenina si iklengi Tuhan Yesus Kristus. Perdiateikan toto si sekendaut terbanca kita ngasup ngangkai uga di bata mengelola entah pe ngaturkan kuasana. Kita kerina pe dit ibas kita kuasa ras kengasupan. Aminna beda kerina talenta silit ibas kita. Bagepe plain-plain wilayah kekuasaan ta. Mari si pakai kuasa ras kengasupan si plain-plain guna erbahan si muhuli. Jagai ras ngerawat kegeluhan alu mahuli.
Mari, radu ras kita ngelakukan keleng ate di bata alu mahuli. Keleng ate di bata labor banca tanta nepuk tententa ras megah siakap. Bagepe labo tanta guna ninju kalak arkiteken segat ateta. Tapi tanta guna ngelakukan perbahanan si cidahkan engkelengi kalak si deban, guna jagai kegeluhan kerina manusia bagepe kerina tinepa di bata si debanna. Amin. Turang senina ertoto kita. Ermengkah ras ngatakan bujur kami man bandu Bapa, erkiteken goseh man kami katandu si badia. Mindo kami perkua atendu, laku mereken gegeras kengasupan man kami, gunan dalankan si sentudu ibas pratendu. Perkua atendu iarapkan kami ibas gelar Tuhan Yesus, pematang Tuhan kami. Amin. Turang resenina si kelengi Tuhan Yesus Kristus, eda mengkata di bata warienda. Jumpakah kita ibas episode berikutnya. Ras ula lupa kita subscribe, like, ras si bagikan mankala si debana. Bujur ras menjua-jua. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.